braukt ar prāmi uz Zviedriju. Tad jau jāmācās kāda svešvaloda. Jā, zviedru būtu vislabākā. Bet mums nav zviedru valodas skolotāja. Nu tad krievu valodas. To jau zinu. Skola, mamma, papa. Jā. Nē, labākā angļu. Oh yes, let's start. How can you go to Sweden? I can windsurf. I can sail. I can swim. I can fly. I can go by bus. I can go by boat. We can go by ship. We can go by ferry. Goodbye, Latvia. Bye. Goodbye. Goodbye.